Comrade Thandeka njani sisi? Ngiyaphila njani Comrade Mkonza? Siyaphila. Siyaphila bhuti. Yes, kunomlayezo obalekile ufuna ukudlulisa. Yebo ukhona impela nguthandeka ngokaVilakazi ngiphuma eWard 1 eDriefontein ngokuhlala. I-Comrade eli-good standing ku-MK since MK yafika nje ngo-2023 ngaregister mina kulo December nje after 16 mayilontshwa ngaregister ngaba yi-full member yakhona. Ama-elections siwawina nje sihamba sonke sikhona sirecruit abantu sikhona kuyavota MK yawina ngenxa yokuthi besikhona sisegroundini MK yawina ngaleyo ndlela leyo. Ebengicela ukukucacisa la njengoba ngithi umlayezo ophuthumayo njenge-MKP member sine concern ehamba yenzeka between ama-political parties manje. Kune-political party entsha ela imkhondo ekuthiwa i-AIMSA. Leyo political party ekuthiwa i-AIMSA ihamba irecruita abantu ngegama le-MK lithi bayasebenzisana ne-MK, which is not true. Abasebenzisani ne-MK. I-MK imele sazi kahle eya-announce ukuthi isebenzisana ne-MK kuyi-ATM. Okunye akukho, other than that akukho. National, provincial, locally sisebenzisana ne-ATM kuphela. So leqembu lihamba likhankasa lenza ama-programs on behalf of EMK. They are not part of EMK. I-AIMSA siyayidistansa thina njengomkhondo ku-MK party. Umkhonto wesizwe asingenelani ne-AIMSA, sizimele siwu-MK ohambisana ne-ATM kuphela. Lama ward abahamba berecruita kubona bebatshela ukuthi uZuma kuma local government elections abavotela i-AIMSA, then kuma national elections kuzovotelwa i-MK. It's not true. Akukho kanjalo. Thina siyi-MK from local to provincial to national sithi akuvotelwe i-MK party, none other than i-MK party kuphela. Yiloko nje bengicela ukungidlulisa. Ngiyabonga. Hayi siyabonga.